Kuhuthira mundu wina thina na itanya ria kwiguna we mwene ukoraga uri undu wi magigi. No ino nio njira iria Gladys Thuku kuma Kiambu akoretwo akihuthira itanya riri mugaru na uria akoretwo akira andu. Uyu ni Gladys Jerry wa ukuru wa miaka 50 mari na mwari wa nyina wa ukuru wa miaka 46 na nio makoretwo makihuthirwo ni Gladys aheo uteithio. Gladys akoretwo athondekete grupu ino ya WhatsApp iria iri na amemba 88 na makoretwo na miario ya uria meguteithia atumia aya eri. No ino nio mbica ya profile na uyu ni nyina wa airutu aya eri mari na wathe. Grupu ino Gladys akoretwo akihinyiriria andu kumutumira mbeca no ti gucemania mucini uyu mundu agurite kirie kuhota. Undu uyu ugakorwo na nganja cia niki arenda we atumirwo mbeca na beno ya M-Pesa iri yake. Thutha wa grupu ino gukorwo ho, munini wa County Commissioner Maragwa Alex Mukundia agikirwo ho na haha niho maundu mambiriirie kumbuka na thutha ucio Gladys akimuruta grupu-ini na kumuhurira thimu akimwira mariririe ndeto ino uhoro ucio thire. Let's meet after the function. Kwanza tuimalize. Yeah. You need to sit down and talk. Okay. Mukundia oya ikinya ria guthie kuri family ino Kamwiru Maragwa Ridge niguo kwiyonera kana nima ni makeirwo nyumba toria Gladys araugaga. Akaanza kuchangisha pesa na akikuja anasema huku ameleta chakula na tukikuja tunakuta hakuna chakula. Akasema amejenga nyumba, nyinyi mnaangalia hapa hakuna nyumba mpya imejengwa isipokuwa hizi nyumba ambazo zimekuwa hapa. Family ino ekiuga o uteithio ria monete kuma Gladys ambiriria kuhothithia na itanya ria kumateithia no mituire ya ngima na kiro 2 cia mboco. Kwi andu matora mbica magathi gwikati kuoya uteithio ndaitu. Huyu kuna mtu anaitwa Kariuki. He said 6,000. Akaniambia you just take shopping kidogo kwa shushu. Yenye itafikia hiyo siku. You know that there was a curse there. A curse? Shushu can't behave na watoto wake, si ndio? Lakini watoto wake pia huwa wanajaribu kumsaidia. Kwirikanite Gladys akoretwo akira andu ni arateithia miciigi ya Naikuru na Kangari Kigumo na kuona Gladys ona ndandikithitie gikundi giki umuthi athie borithi ya Maragwa kuria andikirwo irua riri na kuheo rutha. Irua riri riandikirwo umuthi no tariki iria gikundi giki kiandikirwo guthi mucini uyu ni tariki 2 mweri wa 5 mwaka uyu wa 2019. Tariki iria ni hituku. Ngiribotera Kameme TV mutamburuko wa mohoro ni njitagwo Wangui wa Muiruri.